Cross Dai Lim YouTube channel clear tu zong te in zavain isu amin chibai kan bu ka cheu makaming chu ma vunga chang thu kania ei vonia hian pi sabat thangi nen atangin ni tina kan mamo ei intrisel ti chung chang kan ngai thadona ani hi India ram Pune University atangin MA Education le MA Economics azir chua ka chumin nuwa USA aron kal nuwa hian Indiana State Health Department a thokin nursing azir chua le tuna hian register nurse ni in Indiana Health Department a na athok mek ani tuna risel na thucha minril turin pi sabat thangi kanlo som donia voina ni tin mamo ei intrisel tha ti soi thei tura chakna damdamin per tu kan pathian na lom thu ko soya hetianga hun tha kan nei hi kalom em pokani pathian tu thiang lim kan chiar ma sange korin thon khat bung thum chang som paru ka tang som pasari pathian in ni le pathian tharau nang ma ni a om reng ti in chalovem ni tu po in pathian in chu ati kholo chuan chu mi chu pathian in ati kholo chu mi chu pathian in ati kholo wang pathian in chu athiang lim si a chu in chu nang ma ni in ni e korin thon khat bung ruk chang som nia mana lei in ni to sin chu wangin in taksa chuan pathian choi moi ro ati ni he bible chang pani tang hian kan taksa kan en kol athat apoi mo zia kan hmuwa kan taksa hi pathian temple ania kan du a ele intrisel lote inemo ti chet mei tur ani lo ti chang takin ta hian kan hmuwa chu wangin kan pathian kan choi moi thei kan taksa pathian kan choi moi thei na tur chuan kan taksa hi a risel apoi mo chu taksa risel tak nei tur chuan kan in risel in tha kan apoi mo ni lalpa zon nei chuan heti hian ti dam rong bolna chapter somni pathum paragraph khata khan lo soya kan taksa pum hi kan inatang a indinani atini ti chuan kan taksa a peng chi sang hian nan thok tlut ranga ni tin intiklai poin nan thok ringa chutia an thona chuan taksa khol then khat athalote achiate thak ngai te a ong renga ni ti chutianga thak ngai te chu kan inatang poka repair thei ani chu wangin kan in hi apui mo em ani ti da hian kan mu thei poka tin the chuan education packs ni le pali paragraph thumna khandal pa zon le in ti han lo soi le boka in chi sang hetiang grains kan ti te thai na te thai ra te thei ra te nuts te heng chi sang in choi tok taka hian kan taksa in ma mo zong a omani ati chung ele in zong chutiang ele in chu asiam dan tur dik taka kan siam kan hian kan taksa le kan ril ru than len na ta na thil thaber in min pe ni ati ni chu wangin voin nia hian kan taksa lo hrisel nan in a poimo zia tlem te in kan soinga a chip chia chuan kan soi man don lova ni danga a chip chia te in amal te in kan soi lenga voin nia chuan a rurel chau kan soi don ani ta hian mithiam te chuan he kan taksa in a amamo he kan taksa bung sang in dina kan soi ang khanin an cherenga na an thok renga chakna an mamo renga ni chutiang ang phuru tur chuan ni tin in chikim in chi sang kan tulani tia chutiang in chi sang chu thian sap tong chuan mingan lo pia chutiang chu nutrient antiani nutrients a hian an then sang le a hetiang hian chini in an thena macronutrients le micronutrients ti in an then sanga macronutrients a hianin heta kan huang pathum carbohydrate protein le fat thau mo protein le fat kan ti ang kha omboka ti chuan he lam micronutrient a hian vitamins chi sang vitamins le minerals ti in an thena hemi vitamins a hian chini in an then le a fat soluble le water soluble vitamin ti in an thena
chumia chuan fat soluble ho chu vitamin A, D, E, K hediang zong hi fat soluble vitamin an nia water soluble vitamin a chuan henai anwai kan tar lan tak thiamine tiang te riboflavin tiang B kan hriat thiam dan tu olsam tu chuan vitamin B ho kan tiang chu mo B1 B2 B6 te khatiang chi sang sang vitamin B ho group kha water soluble vitamin ani ta hen tem kan bil du chu vitamin he tuna water soluble vitamin ho hi chu kan taksa kan lo e tam lu tu kan i point kan taksa ina amamo to lo amamo chin a man nuwa achuang liam ho kha chu zuna akal thine tuya water soluble anti amingan pek ang chia hian tuirala chu wangin zuna amamo lo chin ang ho kha chu zuna in pai chuak maya chuan fat soluble zok he chu taksa fat thawa in call kan timeng chumo thawa in call chu wangin temin he supplement kan 18 te po in vitamin supplement kan po in fat soluble vitamin kan hanin atam lu tu kan lo pal chuanin a in call kha a taksa thil thalo athen thei ati kha kan shed torin kan lemin kan soi do chuan water soluble ho kha chu de chena kan soi ang khan alo chuang liam pal ni po in zuna te khan a in pai zo ve mai thina ni tin ba ka water zuna a in pai mai thina wang khan enge ni kan tam a in kholo kan taksa in store a chuang liam in store lo wang kan mamo te po kha kan mamo tam kan ti thei ang chu ti chuanin minerals are hianin chini thawin chen le macro minerals le micro minerals the in anwaya he calcium phosphorus magnesium sodium potassium chloride sulfur khatiang zong te khatiang le lamemi micro minerals kan soi vek to lo me ngai lai screen kan muang hian heng zong he minerals ania tuna emi avai khai khom tu chu nutrients kan ti khania hemi avai hian so kan le in ni tin kan hian kan tel tur ni attend ab ka atlak puin he tamjok chuan sa te kan lo chuan sa le cho te ka tui lai phei chuan in thil dang kan ngai lawa kan lo vak zela ka thei tho din kha khatia kan ti chuan he lai protein le engemo he lai tlem te engemo chau kha kan lo nei do na a chikimin kan dong thei don lo ni chu wangin hemi nutrients noya mi awa hian in choi takin kan poimo em ani ti kha lo sia ila chuanin mi thiam te chuan chutia kan taksa in amamo nutrient song kim chang tak in choi tok taka tur chuan enge amal mal hian chumi zat zat tur an bithlia dia ta chung chu entirnan ti han lo entirna lo da chuak taila hi ni china macronutrients micronutrients kania ta hian daily nutrient requirement calculator katia he US Department of Agriculture ina an siamania ni tin kan mamo zat engtin nge kan ria thayang tuna in choi tok takin kan enge in choi tok chu carbohydrate protein fat engzange ka yanga ale lama nutrient chaw le vitamin chaw engzange ka yang ti kan shed kan du chuan tuna US Department of Agriculture ina arunda hemi calculator mangpo hian kan mamo zat kha kan hrewe thenga tuna website anwai mi khian han click la chuanin anwai ka talan khi ka han thun chin mai me nia ta chuan zona lo banga me change mi pa kum zat te san zong ri zong chuan activity engtiang nge kan ka chewak lo nge exercise kala thange thawak lo nge pa ngai tok vel nge ti ang kha feel na oma chuan naw pai le nu te pelai te ni chuan nutrient mamo kha ain ang lo ni kan kuma zirte mi pa me chia kan ni dan zirte kan san zong te kan ri zong te khanga tang khan kan nutrient mamo za khamitin kha ain ang lowa chu wangin kha an type lu tanga an enter anga chuan noya hian a result kan mua ta hian ka han da hi chu kum somli me chia fit nga le in chini paung za som thum active vaklo exercise la vaklo ani chuan atia ta hian body BMI body mass index te po aron tar langa chuan calorie kamamo zat ni tin calorie amamo zat chu
sang khaza ku somsari pali kilocalorie amamon ni khata chuan macronutrients tikhan achip chiari ron tar langa macronutrients chuan in carbohydrate ni china kan tar lan ta kha carbohydrates carbs kan ti menga protein le fat a engzang ge mamo ti kha kha screen a khan alang thei ve ka ti khan kan mamo za chu kan she thei ni chu wangin helami thil ka e tamnu tok chuan helami kha kalo e mi alo te po khani theya hemi kan in tang khanin kan mamo za da zir khan in kha kan thang tur ni di chuan hemi recommendation hemi nitin kan nutrient kan mamo zat recommendation hi DRI and dietary reference intake can be based siam ania ti chuan hei hi atlang puya mi hrisel pa ngai puitling mi hrisel pa ngai ta na siam ania then kha chu hrisel vak lo nat na nei te mo kan din munain anglowa khang tiang hotan kha chuan tuna DRI in a recommend ain an e tame mo an e tle mo pu kha ngai jok mai theya chu wangin kan hrisel lo gan kai mani har sana o mani chuanin doctor te zo bo kha ron kha thadon ani chu hetia kan mamo zat chip char lu tuka chu zat ka engzang nge ke yanga vitamin A engzang nge ke yang ti chip char lu tuka hriat kha engmo chang chon aboi thak theya emo kan the han chut vel kha aboi thak kan ti ni chuan olsam taka hriat theinan ti in ti hanin mithiam ti chuan an lo siam le a ti hian atlang puin khatianga kan chut kherlo point ti hian hetiang ang hianin eilang ti chuan kan mamo kan taksa ina mamo nutrient kim chu kan hu thei don ni ti in ta mai ti hian an siama my plate ti hi tun my plate ti hi tun nai bera nutrition guide update ber kan ti meng chu USDA's Center for Nutrition Policy and Promotion in an siamania da hianin thleng angin longai tala kan thleng a hian chili chinga antimem chumo so da sonin bong nu te atanga siam te kang biang dairy product kaunta thleng ka mun li an thenila achan ve top hi grains le protein ani turania le lama fruits theira le thlai na zong hi thleng a chan ve muk hi ani turni ati chu hetiang anga kan e chuan ne chinami ang engzat ngi achip chiar khan shelo ma ilangin atok fang chu a balance kan thil e kha alo in balance don ani hemi my plate ti guideline hi kan zom phot chuan chu wangin kan cho ya khan tuna grains kan ti ang te chu atlang puin rice kan ti kha cái này hồi chuan cho kan ti khani tamai ta kha kan eya kha thleng chan ve mun lia thena mun khat ang chau kha khata khanin cho khani turania te chuan protein sa e chuan sa te yang chumo sa chuanin beans chi sang atangin protein tha tak amu thei boka chuanin theira te thai na chi sang khat yang hemi ang anti ang zat vela kan e ni chuanin nutrient chikim kha atlang puin kan mu thei don ni grains a chuan eng tenge protein eng tenge protein me tha ti te fruits theira nge eng theira hian nge eng vitamin nge ti zong kha chu voin nia kan soi thei ri longa ni danga chip chel so kin malin soi le tura ngai la ti chuanin hetiang ang deuh hlek hi Harvard School of Medicine in siama chu atha ka te karun tar lang ve ta hian hei an ni hian tlemin an strict le zual grains my plate kan grains an ti mai hian ni chuan whole grains an tingat bi ka ti chuanin dairy aya water tui kha anon recommend zo ka chuanin protein a po hianin healthy protein hrisel anti big deuh khelani hei tha ka te chuan he lam le lama hianin healthy oils an tia hriak thau khanon da thau hrisel anon da tel boka thau hi han soilo kila oil hi calorie sang me ma calorie oil la hian calorie exang yom ti kha nakina kan soi le thawanga oil la hianin calorie sang amai ro chu
apoi mo vitamin taksa ina mo vitamin E a oma wangin apoi mo kan taksa na mo em ve tho bu kani chu hetia ang hianin meicha ta na ni tin za turan recommend chu teaspoon and dia hei thir fian kan di do nge thingpui siam na thir fian te mo fian te nga meicha ta na mi pata na fian te ruk anita chu hemi fian han dia hianin tel cho me kan na ta na fian han te fian nga fian ruk ang kher khani lovin entir nan avocado pum chan ve pum pa ngai mo pum chan ve li ni chuan kha thir fian thum da khan thir fian thum thriak om to ni chu wangin khami pia lama thil dang it thai ra na thil dang atang po khanin ama kan oil kha lo nei ve theuta khami chu wangin chumi pia lama kan thil kan te kha amum le lu tu kan chuanin oil kha khi ta riak kha kan lo dei don lo ni chu wangin khang te po kha ni danga chip cher zokin eng tiang ina hian nge eng zan nge riak tel ti te po kha soi le tur ai ngai tai lam chuanin tui hi ni khata tlem bera liter ni no riat atlem bera no riat in tur ni ti in recommend bokani chuanin helaya grain ati a hianin whole grain chati bi ka grain chi sang oma ni tina kan soi ang vaimim te rice cho mo bu fai kan ti ang chi te wheat te oat te khang tiang jong kha grain chania ta chuanin whole grain si mi thiam te chuanin atlem bera grain si sang ta hianin grain su alima omanga hetiang jong hi grain chani ta heng grain si sang kan tang hianin atlem bera achan ve hi chu whole grain chani turani adang be bom hawaka refined grain lo ni ta se mo achan ve tal hi chu whole grain kan tel turani anti ne chu ta hianin ti hianin khai khin na karon tar langa whole grains le refined grains in anlo na refined grains he chu engting kan ti ang ti chuan he tlang puin white rice te ni ta an call manginemo khatianga an her he amam zel bikta amam thabikta athap thip shup lowa ti chuan he diang an ti tang hianin an refine hian hey dora te rei tak da theita shelf life and shelf life te ka ati sai theya chuwangin khatiang ang an call mangin grain bu faite barley khatiang wheat ami apon nge ni a kor kan tiang chu khang tiang te ka an pai fai ma me ma achunga mi he ta apung alema kan mu germ achunga dum te kimo brown heng te po he an pai tel veng ani chuwangin lelama var chau kan mu hi refined grain white rice kan ang chi he jasmine ang chi te po mo heng hi refined grain ani ta ale lama hen brown rice te hi thei lang chuanin whole grain ani ta ni chu an lo na chu alem he han en le lokila ta hian apon lang bera mi a coat mo he mi a ko rakhi a ta lo ta refined grain a chuan a chung bera mi a chi te lo tiang na germ khi a lo boka a chuna chu endosperm a lai mi chau a virgin chau khi rice kan hian kan telini chu wangin a kora hemi whole grain a hian hemi a pon ber a kor kan ti brain a hianin fiber te vitamin B le minerals te atha ema chuanin ol sam taka nge hami khata anun na starch anun nang kan demeng chu starch aka glucose asiam to taka atimuanga chu wangin thisen hum nei te tan po thisen hum level kha ati sang lo ni hemi whole grain kan hian tin heta brain fiber hian cholesterol te tin yam theya digestion chapai to ina atan pui boka ti chuan thisen tikhal thei tur te atang poina venga heart attack te stroke te tam tak khatiang ni thlen thei na tang kan mi veng him thei ni hemi whole grain kan whole grain tang kan nei fiber hemo ai lai tang hian te chuanin he ta noi ber a jarma hian vitamin B te vitamin E te oma phytochemicals te omboka ti chuanin refined grain a hian hetianga ansiam factor no hian athen chu vitamin tuna an pai then fiber kan tiang chi te vitamin B le minerals then ka te ka an bel le a
bel an bel le tlang pui ne grain refined grain a hi chuan mai ro chu thilom pakhat chu hetianga an bel le hianin phytochemicals an bel tel thei to lowa phytochemicals chu refined grain a hi chuan om thei to lo ne chu phytochemicals hi apoi mo em ema natna lakamin veng tu ta na apoi mo a chuan cancer then khatte po aveng him thei ni an te ni chu wangin a thei sham chuanin refined grain hemi white rice kan tiang ni ei lovin whole grain ei sham angu ti kha an soitel le du boka chuanin hei hi protein ho ani ta lema kan buang hian chi sang protein kan nei theina ang chi kha internet da te po eni langin eng e ina hian nge protein tama ti kha kan mu thayanga tlang puin mithiam te chuanin protein ni pakhatina kan mamu za hi pound som ni zela gram sari ang vela ni ta entina na pound za som li kan ni chuanin gram protein gram som nga 50 gram kamamu tina ni khata protein hi apoi mo kan taksa min siam tu ber taksa peng sang hian an mamu lawan om lawan mamu veka kan ti sholte kan ru te kan vun te kan sam te thlengin an mamu veka ni ti chuanin protein hian enzymes asiam chua boka chu enzymes chuanin kan taksa chunga khol chevel chemical reaction khol chevel kan ti to meng chu kha atan puya tin hemoglobin siam boka taksa kan thi sena oxygen te thiar tu mo khami hemoglobin kha ngata te bo khana poimo em wangin protein om to kan taksai na amamo to khi apoimo ni ti chuan thlai na chi sang hi akim thei ang ber rong chi sang ei te hi poimo ber hem pot chip charin ni danga kan soi lenga enga hian nge eng hau hi nge eng tan nge thati kha chu soi le kan soi ni danga soi le turin ngai la in thlai ra te po chu tiang thawin yang hianin am thei ang ber fruit te po ei tur ei thei tum tai la chuan thil pakhat kan bel le du chu calorie hi kan calorie ma mo sa thi kan shet poimo em a calorie kan ba mu ai claim kan ei pona thalawa kan ba mu ai tam kan ei point thau thalawa te thau chia te kala te chuanin na chi sang asiam thei ni kan taksa chunga khan abikin lung thalo te thisen konga thau bet te kha ang chi te kha asiam thei wangin calorie hi kan shet poimo te china hemi an kal le lo ka nga heta hian hemi nutrients kan taksa ina amamo nutrients in zong he nutrients kan ti kha ni ta nutrients a hian calorie hi tel ve lo ni this one calorie hi nutrients ani lawa kan ti meng chu calorie hi chu energy te na unit te na entinan kan sanjong kan te don chuan fit te centimeter te kan hmang ta meter te kan hmang ta khati ang chia khan calorie hi nutrients ni lawin khami kan thil a nutrients chi sak sanga tang khan kan taksa energy ang zan ya pek ti te na kha calorie kha unit ming ani chumo unit ani ta chu tlang pui kilocalories kcals te an pe boka ani lobon calorie te an jiang mai thina chu tlem te in han soi tum kan han soi lo ka nge ta hianin calorie kan mamu dan chu tiang hian an thena mitin te hian thil chi thum mangin calorie kan mamu za hian chu dani masaberin basal metabolism and dia basal metabolism chu exercise kala mo kala lo mo mitinin hei kan mamwa kan thut mei kan om mei kan chol mei la hian kan taksa chunga hian chereng khol chereng oma kan thok te kan lung phutur te kan lung ti phutur a chet na te khang tiang chi sang kha tianga kan om mei lai kan taksa chunga a chet reng khan energy amamo ni chu mi energy basal metabolism amamo za chu calorie ni khata kan mamu za ta tanga za asom ruka tanga som sari panga in ka som sari
ค่ะ60 to 70% ค่ะhemi basal metabolism hian ama mo tam em tin ani chen tin an calorie sang ni khata ken lo ma mo tai la exercise po lam ya lo mai la khami ka tak sa chunga function ka lungphu te phutur chuan ka thok te tho thei tur chuan sang khale zani calorie sang khale zani borvel mang thei to ni chu basal metabolism chuan mo chu wangin calorie ti wang hlo chiam kha tur kha de zo chuang lo ta kan tlak cham chuan khang khan na thok tha thei chuang lo ta ni chu wang tak chuan in choi to ka thile ya poimo na kan ti na kha kan jak le jak nga tin apani na chuan physical activity exercise kan lak te kan chet te mo khatianga khan ni ta kan ti sholin na tho kan ti shol a chet na tan ber a energy amamo zat khania chu achunga basal metabolism atang hian an chuda basal metabolism kan mamo zat atanga 30% hi physical activity tan chewak lo exercise than la lem lo om ve mai kan tiang chu khatiang ho khan tan khan 30% ania chuan claim atlang average activity level atlang pui che dan tlang pui che tan chuan 50% chuan exercise lan sa ten ni chuan 75% diang khan exercise kan lak tam dan zir khan kan physical activity in amamo calorie kha alo omani te chuan pathum le na chuan dietary thermogenesis ania hemia hianin abigin le in kan thil digestion thil kan eya kan pumen lo pai toya ti chuan chu ta tang chuanin kan taksa kan thi sena amamo tur zan nutrient a pe chuaka khatianga a na tho vel na kan ina tanga he ta kan taksa chakna pe tei tur thlenga a na tho na tan kan khol khan na lo thok ve ni chu mi a na tho na chuan energy kha alo mamo ve thawa ta khan eta achunga pani basal metabolism le physical activity pani bel atanga som 10% kha amamo ni calorie chu wangin heta hianin indiana na calculation galon da chuak mecha exercise langai lem lo om ve mai pang za som thum vela ritan calorie engzan nge nga yang ti kha nichina achunga kan soitak ang khan an chu taila basal metabolism kami kan thok te kan heartbeat te alo atana amamo zat kha intingian chu te chuanin kan pang zat kha kan ri lam kha pawngin ani ta pawngin zia kaya kan ri lam pawng zat kha ten nen kan tipungang za som thum ka pawng ri chuan ten nen ka multiply khan calorie sang kha za thum ani ta ni chu calorie sang kha za thum chu exercise kalak mi alo point kan tak sa chunga kha kha mo reng do khambe zat calorie kha te chuan physical activity hi che engma om ve mai engma changa zung dura thau mo choi dura thau thu thil dang exercise lem lo om pa ngai om ve mai tan khan 30% an awangin 0.3 ne na multiply ni lo pon 30% pon zon thei thota khatianga kan ti khan zathum le som kwa calorie kha khami tan khan physical activity tan khan alo nga ya chuan cho kan eya digestion alo in digestion dura kan taksa chunga kholin na lo tho na ta na energy amamo zat han chut khan heta achunga mi pani bel bomatanga 10% kha zale som ruk pakwa lo ni ta ni te chuan avaya amamo zat chu calorie sang kha zariat le somnga pakwa kha amamo chu aya tam calorie sang thum dai te ni chuanin atan khan athalawa achuang liam kha taksa chunga in kholanga na chi sang kha thlen thei ni te chuan hei aya tlem tu ni point amamo zat kha phalo ataksa energy ape atur zat kha ape thei lo ti na ni do na te chuan hei hi chu adithel tuk deu hle ka shia da har sa ni point atlang point hemi National Institute of Health NIH ho hian guideline an siama calorie engzan nge mi pakhat hian amamo ti kha an kumatang le an chet tam le tam lo tang khanin tiang hianin an siama atlang point puitling mecha puitling hian calorie ni khata sang ni velama mo mi pa ni le sang ni zali rang sang ni za in kar vel kha nge ni
atlang pui chia ni lo ma se ria thiam ol sam turin khatiang vel kha kan mamoni chu wangin kan calorie thil kan e hianin kan calorie engzang nge kan e tamlu to kem ti kha kan chu dangai boka chuan ta hen tle min pakhatin kan tile lo kange calorie chuti ni chuan ni china nutrients chang kan soi kha carbohydrate the protein fat le vitamins minerals chang kan soi chang khan engtin nge khoilai eng hinge ke in engzang nge calorie kan ne yang a eng hinge tama eng hinge tlem ti kha kan riat kha ngai le ta ni achip chiarin soi thei ri lo mai la tu na chon hei hi om dan chu ni ta tuna macronutrient ho kha macronutrient carbohydrate protein le fat atang hian atlang puin calorie hi atam zolta heta vegetables thai na vela tang chon om tho ma sengin atlem em mani chu wangin hemi pathum macronutrient kan hian kan calorie e za hi kan riat chana poimo zola carbs carbohydrate hei tuna rice kan tiang ji vitamin te alu mo potato tiang vel kan hian gram khat zela hemi calorie hi 4 calorie omani chu carbohydrate gram khat kan khanin calorie pali oma carbohydrate le protein hi ain anga protein gram 1 gram zela calorie hi 4 calories omani chuan fat hemi riak thau te riak te hemi atel khat lo poni china kan soi avocado khadiang chi apo khan fat a hianin calorie sanga chu gram khat zela hianin calorie pakwa oma alcohol hi chu kan tar lang ve thawa ta hianin alcohol a hian 1 gram of alcohol a hianin calorie pasari omani ve kha lo ni ta se ti chuan ta hian to pe na tan ti chuanin calorie chu macronutrient le kan vitamin mineral chi sang kan tangin calorie chu kan lo nei theita chu ta chuanin dietary reference intake hoin an recommend chu hei hin etiang hi ni puitling ta na calorie chi sang thai ra thil ei tur chi sang kan tanga 45 to 65% mo za somli pa nga tanga somruk panga inkar kha carbohydrate carbs atang hian ni thei se ani tur ni ti kha ni boka ti chuan fat atanga kan mu calorie hi 20 to 25% so tiang zelin protein hi 10 to 35% ni sela athani chu te endian thilom je chu calorie sang ni kamamo ni chuanin fat atang chau khan sang ni polo 8 ling lo mai la sang kha zanga polo e mai la sang ni kala 8 ling lo ti ringot kha angai that thak chong lo dina ni chu fat atang chau khan in calorie kha fat atang hian za som ni panga chau e se ti e kha than di ni carb atang hian in achan ve bor vel kha e thei zel zokila risel na tan chon atha ti nia ti chuan no pang thanglai tan hian chuan thanglai tan chuan an mambo dam zol bi ka calorie hi lai kan muangin za som ni panga tanga somli in car kha an mamoni ti chuanin carbohydrate kan mamo za po khain ang lova in fiam mi te chuanin heta za somli panga chau carb atang yanin calorie kan nei turini ti lain in fiam mi te tan chuanin chu item dei po chu an mamo theya kha bang kan mishing kha kan chet na sat kan activity kan lang na sat le na sat lo jer khalin hang kha om theini chu zong chu lo ni mai sela voin ni tan chuan kan zavain in tha in trisel kan taksa in mamo in choi tok ya kan taksa lo trisel la pathian choi moi theu te tunin thiani kan sa tan mal mil som lo se